aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jesus jauna diotzurratuak salbatzera bidalia, erroki jauna. Jesus jauna bekatariei dei egitera etorria, Kristo erroki. Aitaren eskuin aldean zaituguna, erroki jauna. Erroki jauna. Erroki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Jainko aita guztiduna, zure semea hil eta piztu dela aitortzen du gure fedeak. Egizu zure ongi naiz, heriotzan zure semearekin bat egin den txaro zure zerbitzaria, misterio honen bidez poztu dadila, haren piztueran ere parteak izateaz. Zuregin eta espiritu santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lectura del libro de Job. Respondió Job: ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro y en plomo, se escribieran para siempre en la roca. Ya sé que está vivo mi vengador, y que al final se alzará sobre el polvo. Después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo verán. Desfallezco de ansias en mi pecho. Alaba a Dios. nigana etorriko da, eta nigana datorrena ez dut kanpora botako. Zerutik ez bainaiz jaitsi nire nahia egiteko, bidali nauenaren nahia baizik. Eta hau da, ni bidali nauenaren nahia. Eman bidaletik ez dezadala ezer galdu.
baizik eta piztu dezadala azken egunean. Hau da nire aitaren nahia, semea ikusten duenak eta harengan sinisten, izan dezala betiko bizia, eta nik piztuko dutura azken egunean. Jaunak esana. Lehengoek esaten zuten jaio denak heriotza zor duela. Badakigu denok eta oso gauza gutxitan seguru asko hemen gauden guztiok egongo gineke ados. Baina hori badakigu denok lehen edo beranduago hil beharra daukagula. Gure helburua, gure helmuga ez dagoela mundu honetan, baizik eta lehen edo beranduago azken arnasa emango dugula. Ez dakigu noiz, ez dakigu non, ez dakigu nola, baina badakigu hala izango dela. Horregatik ezinbestekoa dugu gu zer geran kontutan hartzeko hori gure begi bistan edukitzea. Ez dezakegu egunero hortan pentsatu, baina bai bizitu beharra daukagula gure errealitatea zein den ahaztu gabe. Los latinos, los romanos, decían, y aparece en algunos cementerios, esa realidad que pone en latín odie mi cras ti. Hoy me ha tocado a mí, mañana te tocará a ti. Esa realidad de la muerte, que es también parte de la vida y que, aunque es una realidad dura y es una realidad amarga y es una realidad triste, no podemos olvidar que es una realidad. Por eso, para comprender lo que somos el ser humano, no podemos entenderlo sin tener en cuenta también la muerte como parte también de nuestra vida. Y ha querido Jesús en el Evangelio darnos motivos de esperanza en todos los momentos de nuestra vida. Ha querido Jesús darnos una doctrina, darnos unos consejos, hacernos entender una serie de realidades que nos ayuden a vivir en todas las situaciones de la vida y también en el momento de la muerte. Y ha querido Jesús que tengamos en cuenta tres cosas, sobre todo respecto a la muerte. La primera es el hecho de que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Todas las parábolas de Jesús nos recuerdan esta realidad fundamental, la misericordia de Dios. Incluso podemos decir que Él mismo nos enseña que hasta el último momento siempre está deseando acogernos, salvarnos, darnos la vida, como hemos escuchado en este Evangelio. Todo aquel que viene a mí, el Padre no quiere que se vaya fuera. Por eso la realidad fundamental que tenemos que tener en cuenta es esta misericordia de Dios. Por otro lado, quiere Jesús que tengamos en cuenta también que la muerte no tiene la última palabra. En el momento de la muerte no desaparece absolutamente el ser humano, sino que, digamos, que se transforma el tipo de vida, esa parte espiritual que tenemos, ya que no somos solamente algo material. Los griegos llamaron alma a esa parte espiritual, todavía vive después de la muerte, y es esa parte la que tenemos esa esperanza grande que va a los brazos de ese Padre bueno, misericordioso que nos ha creado. Y finalmente nos ha hablado Jesús, como decimos en el credo, en la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne, esa resurrección final que esperamos. Por eso, cuando tenemos una muerte de cerca, quiere Jesús que, aunque sea una realidad dura, triste, amarga, que nos duele y se nos hace difícil, quiere Jesús que no sea una realidad sin esperanza, porque nos quiere mostrar también en esa situación su amor y
quiere darnos fuerza para hacer frente incluso a esa situación de la muerte. Hoy despedimos a nuestra hermana Charo y le pedimos a ese Dios bueno, misericordioso, que nos ha creado, que la acoja en su seno para que desde allí interceda por nosotros. Amen.
zure semea salbatzaile gupidatsua dela sinetsi duen honek, aurki dezala orain epaile errukitsua, errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin. Jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun betiereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera denen alde hilda, gu guztiok betiko hilez daitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, hainbinu taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere horregarri. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako,
eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure izan. Eramazu maitasun osora Frantzisko goita santuarekin, Frantzisko promotzearekin, eta ez gezon guztiekin batean. Era berean izango jauna, izteko itxaropenea, bat diren gure eskendiak txarra eta gure egitako guztiak ere. Aretza zuzeure horpeiaren argitu. Erroki zazizkigoaren guztio betiko bizi eriz dezagun. Jainkoaren Ama Maria Bekina doakoarekin. Haren senat Jose Santuarekin. Apostolu Santuekin. San Juan Bautista Brereko zaindariarekin. San Miguelekin. Eta gizaldi guztietan gure izan diren santuekin. Erekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zure iraitak, amaikoa guzti horri, Espiritu Santuarekin batera. Ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Sanpatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea, beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea ekarri. Tangoikoaren bintotxa, Una hemen jangoikoaren bintotxa da munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren nahi dituak.
gaur honi etorri zarete guztioi. En nombre de la familia, en nombre de la parroquia, muchas gracias a todos los que habéis acudido hoy aquí a acompañar a la familia en estos momentos de dolor, a despedir a Charo, a pedir a Dios por el descanso de su alma. Eta orain bukatu horretik, azken erresponsoa egin dezagun. Egizu jauna, Txaro zure zerbitzaria, sar dadila, argi eta bakeren bizilekura. Beraren alde ospatu baitugu Pasko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, bereika zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Dios, pero... Y vitam aeternam.